matigathoma ringi. Mahiti matakire makwa. Ona momenda guthoma ni mathi makathome. Shauri yao. Wairimu. Kundu guko kwina giko muno. Wona mwarikia nguo ri. Guko ni kuthamba thambio. Kwina giko fiumba. Sara nyitira kira bagi no njoe giko ina haha. Mucoke wire kanyotu atiriri. Mbere ya kwamba kurikiria nguku kiumba ri. Ambia ni mere guku makwina giko fiu. No nyita. Ai, Sara. Oneki na kio. Sara. Stella. Stella ko. Hai. Stella. Na ndokimurana na ku nyumba. Atakire haha. Stella. Stella. Nuna Stella na ku. Ai, ndio nirauma na uniform. Akiume na uniform wale kuna ndakire nginya ngari ni. Athiko kwa ngari. No aruga atenda tare nyoka. No ndirakwira Stella, I mean Stella ndarenda kuthiko thome. Riwa nawe njoro. Njoro ni kundu kurasa muno please. Ona ndi mutware ku. Njoro no kurasa. Wina yaku. Njoro no kurasa by the way. Ni sometimes no, I hope ndara ni ndirenda njoro ni kurasa by the way. Ndakuria atiriri. Ebwino yothe gutiri handu turona cukuru. Kirinyaga yothe ndirari kuo. We tutira nawe muranga. Ndio nakora na. Ngome mtu wako. Akora kuko kuragire nduthie mero si ni karibu. Nigende mero kuri yaku iri kuo. Nimwe waragia horo wondu na nduraheana solution. Ura nari kone guthio thiete kantia ni tumutware guku. Mero tungiaga cukuru atia. Tungiaga atia. Niona ba principal mothe mahunjaneirio horo wa Stella haha. Na gutiri mundu riu to Stella gutiri mundu uramoya. Ucoke unjere riu ndona opportunity nda guthoma. Gutiri ndu unyitagirira uguo. Riu ona riu ni urona ni wega atiriri ndagithi kuraihu. Ni na gutire kundu gutire cukuru uri uko njira atiriri muigua na principal muna. Na niwe mwana uyu. Ni athire thimo yake hau kana enayo. Kana na guko kioro inge ngusaririe ke. Stella. Kuna mahali yako? Kale kuna atakire nginya ngari ini. Kai. Atiriri we. Kule kapasi waruta ha. Ati. Kapasi kala kako gatune geko. Kapasi mbirete ko ni dimo su kapasi ku. Ndiwe niona ndikuihokana. Yani kala na ndui, kala pia. Ni ndui. Ora ugangai. Kala na pia. Wairimu. Nona kapasi kako kala gatune hau metha iguru. Tamani ukaga githiko. Anga ndio nilowekera gukumbagire we. Ni urakiona kaliho. Kala naambia. Kai. Kala naambia. Mwathani. Ngiri magana meri ma 50 ciuri oguo. Ate? Cia thiko. Magana meri wa. Wewe ni wewe kwanza ndio tukopera gatwe naambia na kwambia sasa soka sikuma kwa ngando kopera na ngiri 50 tu cia visi. Iluma ile ma 50. Ngando kopera gatwe naambia 250. Uragite kevetire no kagandore. Ngiri magana meri ma 50 ciuri oguo. Gai. Ai. Iko. Utakiri. Tena no uma.
Riu guguthia atia? Sera no athina mbeca ciakwa. Wena thimu yo nduramiona na kuu. Acha githenda kuire. Ikona thina yo kana ndu. Sasa nginya kora koma. Wairimu. Ni urona ni urigwa thimu ikirira kuu. Kamenya ndaro ya thimu. Gai. Tamenya ndaro ya. Wairimu. Ukorore kana ngeti ire kire hingure tumenye kana akiumire na ngeti. No harakishe. Gai. Ngiri 200. Nikiuma na kugo. No tengere. Ngiri 200 ma 50. Utaiwona no andu mbiera kugizo kwa tindo. Riu thina waku ni tindo kiaria horo ore kuma kana atatihinge. Tacotheria hau barabara kana ariho. Sio no nginya kora ne mu. Neno uniform yake haha. Kaune kadi. Sio no wathie. Ngai, ngiri 200 ni kadi na Sio no wathie. Icio mbeca ciakwa ne kurehe. Sio no wathie. Riu ara turehe uniform tugathome. Sio no wathie. Hai? We makothe. Ndonengeri sabicio cia ngari ya. Icio nyitete anga te sabi. Riu ara kora tonyera mwena uriku anga te mwena uria. Riu wathie ku. No nginya kamwire tondu riri mbeca ciakwa nenda ciuria uguo. No nginya ingietha mbeca ciakwa. Riu wathie kumusege. Era hapo ngeti ile uniform? Ilikuwa hapo kwa ngeti? Ilikuwa kama mshunjuni. Ya. Kwa dili basi kwa kitu na ko. Tuwekele drive. Uko twale ngari no tamenya ni randanga. Uka utwale ariwe ni ngumihurithia. Twara divazi ugekira drive neutral. Ingira wiki ati. Wairo. Uko na wewe tuthie. Uko tuka restera. Tuthie tukirora ithuothe. No yuhe we. Hinga murango. Atia na murango wa. Ai, tutikukinga murango. Kai tu akiti kugwata githie chakura indo guti. Tutie murango kali to. Tutie. Ore wimba ku. Makothe. Na ndaguthaitha tu. Ngari yo ndugatware ro twaraga tori toro. Ai, tekongo thingiringithagia ngari mathika. We na kilomita 1 wite hau twara nayo. Daddy. Songa mbele nigetha ute kuhinga gate. Tiga no horo wa kuhinga gate we ingira mwena uyu gituti. Ingira anga we.
Tareke njari muthuri uri. Sawa. Ikira tukike hudhukia. Sikaji. Reke njuri mwanake uri mundu uri kana ni macemania. We. Atiriri. Kuna mwiritu mutungu mweru wona njira yo. Barabara ĩno ĩrĩ andũ aingĩ mũno. Njamanĩtie na airĩtu aingĩ amwe mekĩrĩte blue angĩ green. Reke tiga. Wairimu. Atiriri. Anga wairimu ndaumĩra barabara ng'ino ayani. Aya okay. Riu ri acio ona ri mena ngui hana atia. Niĩ nĩ ndingĩthiĩ ngĩroragĩra airĩtu ene niĩ. Ona uyu thio hana atia yani ni mweru kuri mweru mutungu. Niĩ rĩu maũndũ macio ndingĩmenya. Airĩtu nĩ aingĩ tũcemanĩtie nao bara ĩno. Na ndingĩthiĩ ngĩroragĩra atĩ kũrĩ erũ, kũrĩ airũ, kũrĩ araihu. Bana, ndingĩthiĩ ngĩroraga airĩtu ene niĩ. Ima. Andu maragia ate mundu ndangiaria na kiugo kingi guteithia. Riu uciavĩtĩria ngũ. Kwa mundu enda aroretie andu metho nawe. Yoni ngino iri ndirona kwena batha guthinda tukithiuruka guku ringi. Ndirona kwena ndariri ya kumona. Ngiri magana meri ciakwa ciuria uguo ma 50. Urwa na ngiri magana maire niguo ciure. Ungatũrũgĩte ndwĩna mbia. Ndio mbeca icio nĩ ũndũ itiragutura rĩu nikio rĩrĩa kwaria uguo nenda kwaria. Angaitha vice president ndũgĩte ndwĩna mbia. Rĩu iraga gutua tondu ti ciaku. Ngiri magana meri ciuria uguo. Tigeteithie nacio nake mbugara ina bata na mbia. Ona toko ni wewe ũiyĩte. Toko ile mĩhuko-inĩ ĩyo yaku. Anga ndũkuga ndwĩ mbia. Nyata makatu tiko tina huko tukithiuruka tukimũcaragia ni. Tutingetinda niko ngogaruruka. Urende kugaruruka? Aya. Tara te mwana wa standard tu ati tukatinda tukimũcaria guku. Ngai. Kunoga. Ngai mani kugaruruka uragaruruka. Mimi kuvapindua ninapindua gari. Ngai makothe. Aya. Kigarure ugakome. Nyatoro. Ni marada kana ni na nyoba na de mehihi ni. Ndawana na demoni. Hijimo Makothe Bachelor of Education. Aragire guthoma atuike atheragire guthomera medicine kana engineering niki. Ati andu a university ati degree ki. Right did. Oyo. Amugoda nini nati. Ani dadi adiketwa. Wairimo. Soka thukuru gathome. Soka thukuru. Siaja kumakire na mbeca kacia. Soka thukuru gathome. Ati Mr. and Mrs. Makothe muko yuo. Kwa mtiki kayo. Kwa vile ni mwana. Sia. Utinanona. Wairimu. Hiyo vinge geti.
tutire mbeca. Na mwiri tu ni ora. Biashara no ya kutigana nayo. Ati biashara yao. Wameta kwa na pesa ndako ya pesa nyingi ugekenithia hau riu yatuika yakwa. Biashara ni nena kwirita from the beginning tutigane nayo na ndiendaga to me introduce in our family. Tuko na Stella nayo mera na ku you can wait for the consequence. Etera kuyo ndukumero tari mwega. Nduko no yani ndio ndari kujikia nja. Riu twere unine ni muru. Tutira sapura yaka nawe. Mavite maku ngino iri mundu ere wanina kwire from the beginning iyo biashara ni tempega kai wali mwana nigetha witikire nduri na stock nginya yaku we ndwagire stock yaku ya 500 stock yo mete stock yakwa kile ule ndo ngotwe ni na wewe na ni rasa puranga ni iyo biashara from the one gone na mirage. No mom nende dikwaria mari. Ninyo muthukite Stella. Ni tuthukite Stella riu onda gututhomera. Riu kwanza ndrona ndari na thoguo thie nyumba nye tombe toni na thoguo. Aisha mama. Eni ugathomera arimu mbere ya Stella. Uri guthomera uri na guthomera. Aisha ni gukwira ma ni ku ni kumone githomo gitire bata. Riu ri ta thie nyumba. Atirenyi no irimu kwina ndu wa irimu arauga. Ukenete muno ni ura wa irimu arauga riu tondu rinda soka. Aisha mama ni the chicken have come to roast. Yes, ukenete muno ni ura ni arosto. Riu giti muci. Nyumba. Yona ko tangiti ko boy. Riu sokera onda tondu ni njugu sokera ndeto cia wa irimu sokera ndeto cia wa irimu. Waidimu. Niki waidimu. Haya. No. Eno kita itu. Gai. Eno tidak apa bukan kan? Dia apa? Ndio patini ndio mmoja kwa kitu huo. Ngai, ndio ndio de dole je shukuru. Ndio kama tuosha damu kwa mama. Ndio tapotika ndape bro tutwagurie milioni 3 na mana makameterera mai ngai. Tena muteto ngai ni tugucoka na muthamaki. Ya ninginya no kubuku. Ngai, Kauka no ni kwa mhida. kai tumutigira guku nyumba. Usio de Stella. Kau tak kaya teman orang ini tu, dia mana? Kira tu kau dia. Nyuma. Apa kau pada? Waidimu, please. Tadi ke Asha. Wacha. Kita ni macam ni nak yote shukuru alafu. Na waidimu anak kwa dia te please. Tigana kabisa. Ndio imwe. Ndio na niko hivyo ni sawa. Ni sawa. Kani kufunga nitafungwa. Waidimu please. Certificate yako. Ma certificate ni ngomenya kulera umwa. Waidimu. Hapana. Ndio tu tu viu. Kamenya kali kinyo na bedroom dare kinyo na tamora kinya wa drop ile gutire kundu andani. Iko gari tukadi kuri. Ngai ona Waidimu kanera certificate ndio kwa sasa. kama tungitie twahinga mirango. Anga tuone kile tubiga murango. Ona kinyo kinjokeri ni cionthe.
Okay, no sawa iki. Ah, ndio kwanza tuweze istera ni certificate yako hata tuti go dio. Wewe